jutro vama, večer, svima. Ovo je Fuck. Opet. Dokle? Nije vam intervju. Tako je. Danas radimo pokušaj da ne kažeš šta u Minecraftu. Imam 3 života. Ako svaki puta kažem šta, gubim. Nema psovanja. Okej, stavio je piston, stike valjda. Ček, šta? Ja sam smotan. Već sam izgubio život. Moj radio sam gledao šta je ovaj radio. Okej, prosumo je. Mora da vratim. Ima villageru ruku, dobro. Umalo. Nema skočiš, ne. Da li će eksplodirat cijela tempo će da eksplodira. Okej, daje villageru hleb. Da li ovaj vodi ljubav sa kućom, oh my god. Da li se rodila mala nije mala, villager kuća. Šta? Vidi krevet! Oh my god, villager krevet, ne, zove sam drugi život, oh my god, sad krevet, vidio ne sam da kažem zavrljenu reč. Okej, creeper neće da eksplodira, zato će da eksplodira ceo svet, oh my god! On miluje Endermana, čudno, i cijelo svijet se prokrenuo. Oh my god, case u Minecraftu? Case u Minecraftu vidi, oh my god. Case ne. Okej. Oh my god. Villager je likuva. Šta to nosiš Šta to villageri nose ispod obuće? Došao je Iron Golem i šutnuo ga u kinu. Gdje ovdje ovaj? Kao otišao je u sunce. Okej, šišao ovcu. 5 puta je ošišao. Sad je narastao opet. Smanjio je cijel svijet. Šta će sad urli nekapirno? Uzeo je cijelu farmu i pojao je i postao je kugla? Ništa mi nije jasno. Okej. Pomiluje nos... Oh my god, Pinokio, is that you? Gdje će da padne sa taj anvil? Ovaj villager ima aimbot. Villager ima aimbot, garantujem. Ali ga je... Pinokio. Došao je Enderman. I pokupio vodu. I ubio ga. Malo, bio sam blizu da kažem rečku, ne smem. Okej, pomilujemo. Usiso je ceo čank. Cijelo čank je otišao. Kako je narastao voliko, je to ono što cijelo svet? I gdje ćeš sad? U Void. Bravo. Pojeo TNT, creepera, krevet i kristal. Cijelo svet je nestao. Malo čudno. Ovo je neki cursed Minecraft. 1/1. Dan. Opet umalo da kažem rečku nesem. Pojao je Blaze Roda i poješće
Ender Pearl. What's this? Okej. Nije mi jasno. Pokupio je dva Iron Golema i pravio ogroman Iron Sword. Koliko ovaj sword radi damage? Ubio je sunce. Ubio je dan. Ubio je noć. I šta mu sad ostaje? Da ubije cijelo svet, pravo. I gdje ćeš sad? Void. Da umreš. Okej, stvorio se Silverfish sa Cobblestone i ga naranio. Ovo bi bilo jako dobro za strip minanje, ali ovo već ne, fuck it. Naranio je žabo. Žaba je pojela sunce i sad svetli, okej. Polomio je Frog Torch, novi update, oh my god! Ova je pomuzo cijelu kravu i šta sad uradi? Pa da, disipe cijelo to mlijeko u vodu i sad su svi mutirali. Šta je ovo? Černobil? Pufferfish. One shot kill. Pufferfish hakuje. Pojao je Pufferfish. Otrovao se kao, okej. Popio je cijelo mlijeko i opet postao kejsom. Jajoj. Malo se kejsom kod trelja. Veliki sunđer. Dobro. Wow. Nisam očekivao da će pokupiti svu vodu, ej. Svaka vam čast, ovo je bilo neočekivano. Postavio u Netheru i sad cijel Nether ispod vode. Nether na vode? Shulker bo... Nije ovo Shulker bo, kako se ovaj zove onaj... Pokupio je... I pojeo. Okej. Pogodio je Ender Dragona i... Jer sad Ender Dragon ide gore i cijel svijet pada dole. To mi je sad u glavi. Eli otišao da sakupi drvo, ne cijelu šumu, oh my god, ne, šta radiš? I sad cijela šuma... Wow. Ubio ga je! Ubio. Okej, veliki mushroom, velika pečurka. Još veća pečurka. I to je to, a? Gotovo je Iron Golema. One shot kill. Haker. Jedino ako je bilo veliki Poison Potion i ubio je cijelu silu. Oh my god. Ubio je cijelo fucking silu i to je to. Woo! Yes, uspjeli smo. Ako ste vi uspjeli, pišite u komentarima šta i koliko. Like, share, subscribe. Voz!